the government gadi ban ai gi jing shakari ya gamon gi jok ba mo kamde ban silang khamang nama government kamde na kabanta ban banong kadaw na kabanta banon ra ita gi jing violate jong song suk song sai dengan sutu ngangit scam ba government idon bon ki parti gi ba alai bani government di ban sim kita gi jimut pekat ba ka ba khong sosi kalong ba kan ban sim decision boleh kim sim na korsa ra pimbo le menga kum lokal mali boros kata boleh kim pediak le makasi gi ba sim decision haso ban sim decision kamangal ngala bandon kiki gi bana bana jimut. Meghalaya legislator Adelbert Nongrum today strongly criticized the state government for not including the other MLAs in the committee for reallocating the residents of Maulonghat and Shillong. Speaking to the media, Nongrum said there is a hidden agenda in the NDA government for not including the other MLAs in the committee because of the assembly election that will be held in early 2024. Open keren, haso ban penpau, bagani ka kentin relocation, ban penkerja ya gini ki perlok turun hati jaga, wat ada kedai ke area ke bah hak apa konsumsi jangan dengan kompromis semua, lalu ki por election badai, por election menang wan ru, markai ke bah ngidongkam kumki nom ikmat ke lomban wan ra ya kata kecing suk ke song sain, bat kiwe ki bar jala, kiberan hani ke ri jungi, kimdai ban le try kli, bat ngasmo ban perkemau ru government of the day kamdai bahkan cupan soba ya nur nak bantah kecik kuat borong jong kamaladi nak bantah kecik pun kere next election berkani ke decision ke basim hakaban penkrea ya kini ki harajan nanti jaka ke basulingo kalong ba kata ke kentin relocation ke ban relocate de ban relocate ko mga keren ba syai ko baslang ba de ban relocate de ban penkrea tang ya ki government employees nomor kini ki de ki bawan lamba la instruct ki la authorize ki lamba ki department repair ki por ki balik lalu ki bon senam balik ti habala bo yaki hamtai lamba ki department lapha yaki ru dong kam relocate shaki respective government quarters ki bolong ki department concern ki jongki kata kadi gawai ka ba clear ka bang nang community wala dang ni ka government ka ba la sideline yang ai bon ki banta jongki issue khamtam ki badai barkani ka constituency ki jonga ka ba solingo kalong don't you shall that there must be something hidden agenda kabaradu ko baslang ki klem include lanya balong kumu dohot jong ni ka HLC kabala yalam dai deputy chief minister tiba na sulingo kani gadi ki ka ba penhun da kata ka condition da ka kendon ka ba kibu kini harijan banong ba babaro ki laispa sa fuar settlers ki ba song basa ante ki di banyo da ka wai pa ka jaka ka ba ki demand manta ban bu khmat ka government ka ba khawpot ka government ka ba gem soft government bagi orang bah ban bu iki po European vote larangi phai tang ya ka jaga khane po non khane ka non khane ka non European kabri ka scheduled area larangi phai tang ka dor ka riet jongkar lai hajar kala banong lai hajar square feet le chate li ko masuk kala pun rio jar nei ka government kan yo terpisah pai ba jong jala ki masuk tu baka NPP headed by NPP this present government kadai ban shim ka blame bat kadai ban mat du ya punishment namare ka border ru ladi ya kani ka pedeng joni ka sor ru matala ya kani ka harijan ka ba nitip ya ti ka thami molong ka song ni parlo harijan ila thmu ya ka bande ani galanti ka bangam tip ndai jingsha ka jing thmu kalong good intention na ka banta ban develop iti ka area na ka banta ban di conscious ya ka shalom bat mata south nam tam kadai ka NPP government headed by NPP but kibai ru berana pok NPP ki ban syam na ka blame kan lo jing suffer ki ba bri concession tanah kada ki bargit ki khanglti banya naida kan ka issue ru paken weng ka bargit kemla naida paken syam fikir kemla ti ka ba solingo paken sya bargit haki bar jala kadi bomla ban pediang kadi highly objectionable highly questionable but na ko ampu chkli we to deputy chief minister kai kata ka NPP government kai kata ka NPP party ba headed to chief minister begini try kli bari kani ka khando siap kadai mo jong NPP once upon a time ako apan pau bakani ka land all belong to the people the Denmark jing dongkam ni aisha government kanumla bakan le business nani kanumla bakan su bargain ta collection plate part of future generation kemudian ni harjan kin perkhat yang ta future generation ki khon ki joki ni ha perkhat ta future generation joki khon ki jongi sei kalau we joki khon ki jongi ka jaga ka puta lagade border lagade ha sorru land is life inumla ben leka inumla ban bargain barkani ke japan rio ko ban yang teli aku menika por ha ko bangin mainat ini government
ke present government kabala support dari babon ba ki parti bakir di bersim ke blame bangasngo ba ya kani di ban scrap bamdai ban entertain kim don hok bakin bu jing dawa habarai kren no basai bakitu ba dai ban relocate ki tangki batrai bakta kum ki government employee ba ki ba sa ki weipat ki pada ki illegal settler ki di ban shubai ba chu ai ba por evict ba yaki la kadai stio na RTO na sipanai kata kadai ka gods ka ba government ki penpa